Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpusau terek matau bena jeliu arajar arpau, ka senjuk kirang basnong ka beri nyautra. Kalapun ko burom yau MP Batamai nagani kejala Meghalaya, uban mikmat caka yung terbar tauan, jong ka Raja Sabha u Dr. W.R. Kharlukhi. Yakani kejelang pun ko borom la pelong hakawain ki kamera ke Khasi National Darbar Hall ke badan hamok har Shillong. Hakaba nakalyang kini kesenjuk laidon rengkat u ad hoc president jang kesenjuk kirang basnong ke beri nyutrap u ba SB Nodhar u secretary u ba RL Bla bat giwede kino ilam jang kini kesenjuk. Hakani kesngi nakalyang kini kesenjuk kirang basnong kala kerpa ru yung new MP Batamai jang ke Raja Sabha banyasa yahing Darbar Tauan ban yo no ya kejing itu ika ketien Khasi da ke baperung no ya ka haka kernet ke bapra jang ka didi sencar jang kari. Bat kawai pat kapang kadai halor ke sek schedule. Ni aimu yo blai ba katu kejing permi penban ya katu hukum. Kalong kejing penkendet benreu yang ngi kum kejat benreu. But day ngila penong kejing mi ke outcome yang ke Darbar ba ke beri nyutrat haka arhajar khatsan life hotrik benai mi kadai nak tu kada. But lemba kejing ya mi tuli but kejing ya long tuli jong ki Darbar snong hapok ke beri nyutrat. Barok kawai kari Khasi jaintia na sep ni na riboy ngilayo pan khet yo so haba ngi ha pan le se Supreme Court rengkat bat ke discouncil bat nakaliang kasunjuk hi ngimla pan klet ibaki MC ibalong UCM ha to kapor bat de ha kapor jongi rengkat bat kasunjuk bangi yo ye ke interim order bat house name hajar khat reu bat ngila pan function bat ban trai kum ngilong menta hakani kapor kadai halor ketu ke interim order tinggi supwa pan pensengau yapi kumnong ni khmat chungi ba kani kadang de tang ke interim order lasi kalentiya ke jongi ki mau jutut ki ding pengkiam kinang mi henringi kerman siam ba da jingdon ke jongpi hantai pin long gakti kamon gakti gadiang ini kum gajat benriu ba pin kersyan bor ini ba pin pet iki kam ki badang sa kiba don hapdeng kejing dawa nakaliang kasunjuk bat nakaliang kasunjuk nilai snok tilang bat ki waipat ki sen bahalang hapok ke midcrom ke biniong ke Meghalaya indigenous tribal movement ke jongi te nilai late support dari la bon sen bat nakaliang chief minister la wanra la lais sen south sen chani yo joint secretary Satyendra Kats banyakren halor ka menden jong ka 6 schedule but gila yoru ikala habakiwan ka joint parliamentary committee hangni haslo banyakendo batki henry nakadaw jong kani COVID-19 kikam kidang saten digida kerpat hakmat jong fi ba pinsim khiai kani makimat ki bangiyakren huto kadai bangin yo yakta kajing ito naga sarkar padeng mat nadu kapor bangilai hau arjar khatsan sport dari hubana December kapor bingia late benta ke VAB hal tu kapor home minister ude urat sing buat pula keli buat lobu ila jingkeli hakmat jungi kitu hat mo sunjo kumno phila bantrai kam kumne ba phiong ba phitrei mons ngo ba kan numla panlong mar barok panchayati raj kiyo laga jingseu kejongki kidai ban yo nak benta ya ka direct funding but tidak iong ba kidai ban thau kilat kinti but nakaliang jongi habing relation meeting but ke dis council tu lay keren ya kata but lo munjur ba penrong armut kit khot naga sunjuk ban don haga ta ko committee jong ka state finance committee khnang ban ai ban penbiang ya ka budget ya ka allocation nementa ka direct funding ba kata kadang sakut ado menta mana tinggi i ka jing start ka jong sarkar pedeng bat khamtam bo pila don muhi kumno ban channelize ban penurlong ya kata ba kanwan nagano kalian ba kidor barsnong kinyo ya ka jing yarap aga kam pisa bilai haga ju kapor na kadang
kasunjuk kinong sunsyar sinong gabri unyutrat kumalakaran di presiden nilai ay kakti kamon kakti kadiang ya kakasi authors organization haga jingya lenti ke jongki ban itu no ya kakti kasi ban yo ban punrong ya ka haga karnet ke bapra ban kata kadang sakut haduk mentah meneh di nakaliang ke jongi kasunjuk kinong sunsyar sinong gabri unyutrat ni ay kakti kamon kakti kadiang ya kakasi authors association ba kan ya chakmat hado bahkan poi shkatong bat khamta manta bangila yo yafi kumu MP jongi na Raja Sabha ngikmi lunti doktor ba pinsyam kiai kani kam ba yo ban pen urlong ya ka ba ta ka jing phox ni jonga jai bandri jongi kan urlong sisha bat na kaliang jong kasunjuk tinok sinsha snong ka bri nyutra ni la pen pawe hakmat jongpi bat hakmat ka pertai barok kawai kajing don jong kasunjuk kinong sinsha snong ka bri nyutra kadai ba in la ban pen i hakmat ka pertai ba ngilong ka jat bandri ka bayatli bat ka ba kloy ban ai ka ti ka mon ka diang bat ya kata nilala ban pen sisha lemba ki kam ki jongi cái ba cái chất bên riêu cho nghi cái là bất khát nó độ mình xóa khi ở mainland India bị làm bất khát mình ta khi cái này cả của mình ông cả cái women's liberation cái này cái tay bị keren mo ini độ mình xóa như là năng bên ông bên burom này cái thế năng ta là phi keren cái environment cái protection of environment cái này cái tay ini cũng cái chất bên riêu nila dem le na do man no nangta kumun ong hagani wala dem boya ki ILP di kana maranga tamba ko sulong ba ka jingpule jonga ko concentrate ke hills na nget ke khasil su ka johi ong ki ILP nila don na do man swa dai dai mungi ba pinja ke jingai ke jonga ko long ba ha ga jingpule ke jonga ngalap hagani ki badang pat setai geniam tri hadu menta mama punya je baru mama do ILP ngar boleh lada udah karuan songkarum la boleh lalu no wan songkaru songka haka to family dai be mama takata ga dai ILP beta pai no kumno no kicing kela jong dipor tar binado kawai ko paper ko wa ai haka ni ka ICSSR Indian Council of Social Scientific Research the buburom banga le research today the ngai the concept the gigantia concept of democracy kabaka chui ngatai khasi concept of democracy ngong ba ke jingsin sar pai ba kamdei tang di pri ni nado handan thai ke jingsin sar pai ba kalaya kumon ong kum gigantil em anta kiwan kita loi kirang ba snong ni kita pat kayai ba ba dengan try ke wei ke ba nila bani i gede hakne ke pandemi ngaya involve je lebih setai bat ki rangwa snong setai si sen bala ong ke snong song mula song ngalap we lagi snong kita khang tala po gitu ki gitu bi ba quarantine to kim complete kat bu sarkar kamla kum fi ong gede kadi hoj kum ki breu ki banget hu belai nganget kali jing kerhu jong belai gari ba gajat breu jong i bolo bo kerpang re ha gajok upor kum mon ong isnong na try ha ban ai ke credit ba balai ba kali ke pandemic ke ya kali kering ke te ha gajing dai ngaset kemah ko por pi sama lai nang ni sekhamat mon ong nang long MP betul mai to ki por ngasilong tang party leader Eskima ha leader dengan PA sama wong. Baik ni direct funding. Wong what is needed is for the government hangni assembly ban introduce yakni ka an. No afi ko por ban city rights na ngim jadai turko. Tigi do no. Hari kata jing om jung re mata bangala long hangni ha banda ya song India pet India ayu sejong. Ba usai don ha ga tinga ayu bu kwa ban wan ra direct funding. Wong kini kepisah is government of India money. Kamu deh kena te. Isu doa. Kiwai pat kiyo. Kita kata kerja ong jong. Te kai kama
ngomot ben ong kolong ba ia trailang bat kesong hapi ngamain kini kedai tang jing kendo tong ini song ini berkat ini yo ki dokumen ini yo kini kita begini yo begini trailang ngar mo de we hi bokwa bongin pen klan hi kini na mar kini kedai ki tenrai ki jumi ki breu ki dongi ki itu ki breu ki pokon we ki itu ini kini ki ke crown ha England haji sa kom long ai ada kisngau sarong ya kata ke tradition ke joki ki penne ya kata ke crown musim ni ke sim te ki yingi ki breu la itu dengan tradition ke joki ndai de ke ni ke barwan mai te sekolah tapi don bi itu la da fi bi la da biang ini keren ini song ko kisni ko bin ya pot pak ngan yo study di kot lalu dia berok kat bayu mengikumu gini mu kerkat cetai debat ini kasih author writing mengasih kedua ini hajinya dia baca juga ini schedule kini ketai pak ini ya burdin pak ini keren dia baca setiap gua mengenai tai kalau kau ke bawa strike bahagia abu ia sama si ong bah hajinya saya direct funding kedai baik state government have to introduce kau ke bill kemudian problem dengan tip nomor ba to ko por dengan sulong tang ke parti tu usar keren dengan sengap terai mata bang la pat ika kam di se trailang bat kumur ong la dengi ki internet to ko por mo to ko tingi ki ba barok kasi dan tia ke walang ngatrai ke bahahi bo mi don hi ba ka tingi song fu di mut kan nomor ga iku mo gani ke pandemi si sin bala ai ko order nak sunjuk rang ba sno te ka ya keleng ngatrai ke dege bai ke kuno boleh sibun le khot nga la yo song bumi ini trailang ini song ini discuss lang bari ini